برس سلیمان جعفر برپرس پیوندیان در و کانتون افرینه توجی جنزیک بده شاپینیکو و سرکومال ترکیه رجب طیب اردوغان دو داخلونی خدا بحث افرینه کرد. گو همه کارمال ادریبه تمام بوده نهال پیشیام افرین هیه. گلو اردوغان به گوتنه خا چه مساج داده؟ چه افرین چه مال پیشیا ترکیه؟ دسپیگ سلام برشته و تماشاگان ترا. یعنی بتوی یعنی با گوتنه رجب طیب اردوغان نه گوتنه خواهی هیرو دویه. گوتنه خواه 4-5 سال دادی گوتنه که هر وها دخوازه یعنی اگر ایوی باید خواست در بازی خواست سوریه با بزوده لی هر دمه که دخوازه تشکی بگه بهانه یعنی حجر جان هم دبی از دخول در بازی حرب جان دگو برد دگو خطا ادلبی خطا سوره حما خطا سوره حمص خطا سوره هر وها آوا فرد خطا سوره خطا سور قلق جب اردوغان دبا خطا سور قشبون جوا كمن دستك بون درجة بون در بازی آخا عفرین نبا یعنی آرماجا رجب طیب اردوغان آسر که 5 سال ده آرماجا خا دستوردان عفرین نبا راستی لی دخواسته در دور برا دخواسته هند دولتش خاره بکوا که آریکار دخواسته هند بشوعت خوب بگره الویدویه یعنی دما و جوین آستان دست بکر براستی کانی بود چوا پوتین بخوبینه یعنی از این کان فی بیشم یعنی این از کان بیشم اردوغان پوتین خوبان چوا خوبان وقتا نه دست پیکا پینگاوا حمل رقی کرن بس رقی دست پیکرن دادی وقت داخلين دركات امريكا وج سيبان حمو فرمانداري ايه يبهجي جو اگر مراقب مرزگار كر انتاج خدنا اوفر سبي اتلبي اوفر سبي بحر سبي الفر پر هفديتن هادن شيكرن تبع ما بين نفر اردوغان وبوتين بوتين جو يعني وقت به اگر قصد ورا يا من يبهج ورا اتلبي تي وتيا امريكا جيتي اگر امريكا ورا جيت الفرنامينا وروسيا جينا روسيا دخوازه يعني روسيا اگر نيفي ارتش خو نيفي جيش خو نيفي لشکر خو هر بچه روسيا سوري برناده جبرگو منطقه رجلات ناوین ابتن سوري ده جي روسيا مايا لي جي امريكا برجي هيا نا من جي لينج امريكا برجي هيا لي اي روسيا تجي خطنا نبيتري سوريا جبروي روس يعني فا من فا قلتنا روسيا كذا يعني بنوي بندورا رشبت اردوغان جبروي دس هدنا جبين استانا كر هدي نزيك هبون بفكرتاج ايران يعني ايران جي نجوان شيترا يعني برم ايرانه ام درباز ايران مكه سليمان پرکش باور دکن کو پوتین اردوغان خپاندیه اول حلب پوتین حلب حسالی برج اردوغان بر yani rejim peş ve bir gele keş bir havaydı fikrin. Yani az tabi zana yani zana hem jada خوبانه اللي اود بيتشه يعني وكمن ايه برجمندي حرق برجمندي خود قرا نا روسيا از باورم وك نيرنا من شخصيه اي كسياتي از باور اگر ها بوتين چش تركيا بخواسه اردوغان نابنا جبرگو يعني خواسته که اردوغان تینجه خونا اردوغان تینجه يعني تجارة اگر نه اريكرن روسيا با نه اريكرن من ايران بيا و فاندش حتى تكون من رژیم سوريجي اگر نه اريكرن وان بيجي و نيكو دربوسيه بيا يعني فا دولتا حمية روسيا وايران بتايبات وهين ايه بشرطي من سيستم رژیم سوريا فان وقت ريجر فكر يعني مشروعيات دي شو دربوسيه بيا باشه روسيا وايران وتركيا اللي يدرب تشكرن حتى النهايه يعني روسيا وايران راستي نهار وان بشو بينا سياسه وانا روسيا ايران قبول ناكا ايران تركيا قبول ناكا تركيا روسيا قبول ناكا رژیم وانجا قبول ناكا لي مجبورن نچارن يعني حرد خاصه يعني حرد خاصه ايدو بخوبينا في خوبان دردا یه حتی نکا یه برچاب اینها امن دبی ام قزنج کریه ام سر کردنه رجب اردوغان طيب اردوغان دبی ام سر کردنه سر نکردیه راسته
تشتي مرا يعني من دكا جمانه و بدنگیا رژیم سوریه یا قالوا اگر دولتك ده سنت دربازي سينور دولت الدبا شرشت با خوب لمخابن حتى نوكا جرابلس جيتشو حتى عصاص جيتشو رژیم بدنگ ما نه كده ادلي بيجي تن الداخلينك داخلينك هو وكي امن وكي فدي وكي امن ولا عرض فضعته ولا مداخلين در خصم راست تجارة قلنا باشه حزابتونه یان اکو دستلات رژیم سوریه دست خود دگرن ایران و روسیا ناهیلن تمام شورت راسته يعني نا من عالم جيزانا خيايا يعني نا سوريا ندمن بندورة بشار أسد سوريا بيه سوريا روسيا خامنئي إيران إيراني هر نا تشحرت بشيء حطاني بابي حطاني بممجي اساس که ارتش ایران ورن ما کار ایران ور چیه گلو کار روس ور چیه demek yani ega بريارة دستين روسيا وإيران نا رژیمه جبر به حتی نا بیدنگه نکنه جبر که روسیا قبل در باز به رژیم نکات کنترل که باشه ایران دخوازش بکه ایران لسمل کجی نزدیک سنورا روجوا به حرم کردستان رژی هناك هذا حشد شعب آنية يعني إيران لسوريا وطيبته هرمان كردات دخلت شو بك؟ يعني إيران جد خاصة بروجي من هيفا شيعي بيك بينا يعني غزة هف خونا وان بنينا خونا رجب طيب أردوغان شيا خونا فيمانا مصطفى كمال يذكره صالح حسن ناسدو سي يذكره قلتيا سينور تركيا يباشور بحر سبي دست بيت كحياني كركوكي نافذة حلب والرقة وموصل يعني نا تركيا هف خونا تركيا نا عاشق جوفي عربانا نا عاشق جوفي سورينا تركيا دخوازه في سينورج خارج تكاس بك تثبيت بك جبروه تدي دسبيكوش يعني حتى نقاها في سوريا نبم شورشة ألوزية أبنا شورشة دسبيكا ألوزية سوريا ده رجب طيب أردوغان و ارتش آزاد ناو ارتش آزاد خوباندن تو گن سوریه نیست تبن به سوریه نیست یعنی دولت سوریه رژیمه کیلو ای گنم جوتار بکری به 25 ورقه هبه ارتش آزاد 4 ورقه دا اردوغان ملیارا پر عالم برن خوباندن دوریه درکت نخماوی نخما شورشیه نخما هوی بشیره خماوی خواره ای سرکه با سینور خواهد تثبیت بکش بحر سپی حیانی بکربوکه زادی دست بیکر یعنی سال 1930 نهان امزانه دست بیکر لیواز من اسکندروش خواره بر آنها جی خواهد ادلیدش حاضر که هیدی دربازی روجران دبا آنها هیرو گشتیه عندانه یعنی عندانشی حبیز حلبه باشه تو بحثا ایران و ترکیه دکی که خودی دو پروژه مزنن پروژه دیجه هودونه گلو چه به حتی نها نکوکیک نابره وانده در نکبی یعنی تو پیش بینی دکی که دم نزدیک ده ایران و ترکیه او پروژه خال حفخن یعنی نکوکی نابره وانده در کبه پرسکلک در کبن یعنی نری من واد بهم دیجه هفن نراسته و گوتنه نهاد بهم دشبری هفن نراسته نه من هر پروژه خود ماشینه نابره وان ده هدیدن روزانه چید بن پیمانه ابن روزانه پیمانه ایمزد کفتر ایمزد کن یعنی وقت خیات که ایران و من عراق ببا قلنا انه حطاني سوريا وحطاني درا دقي لبناني هنا باكري سوريا وتسليمية تركيا يعني ها پیمانه چه کرنا لی ایگا جوانا جی اريد که ایگا نها من اسکان بیجم حطاني باق بنتي سوريا قشتي نافذة دخوبينا روسيا أفضل با كريرة روسيا تجا أفخوباندنا كسكان بيجم باشه هون وكر ربري عفرين آلية سياسي چه حاضرية به يبقى آسایش هزا پاراستنه حسده بگشتی هون چه پیشبینی دکن چه آماده کارین چه رنگی هنکو اگر خدا نکه ایلی شکل سر عفرینه چه به يعني الناس واجب برا أكرنا ورا أدبيجن عفرين نبابة عفرين نا أدبة عفرين نا درك ودنا نجرب لسا عفرين يعني هين وقت هذا سبيكا بيقولوا سوريا تحصل دوانزدا عفرين تشقص هيز
دورا 25 26 امن هزه ای سرکه ای اپوزیسیون ایش عفرینی کن تکشون از دی بجم نه امن ملتی عفرین ای 7 سالی حتی ای 6 سالی يعني خافيري تشكيون كا خافيري سلاح كا جبر نمو شرف دفاع خابكن برقدان خابكن يعني نها براستي يعني بلا عالم بيجي بيسا نها ام سرعه دقرن ام درن شفرا هيسا يبا دبينن باور که ما مستقید دستی واسط دیگر دبی ام دخوازن چوا شاش بکه اردوغان شاش بکه نزدیک عفرین بال و گورا ترکیه عفرین دبی براستی لانه يعني ملتي عفرین بشتی ناموسا ما كرامته ما عفرين ما اگر عفرين هرج كرامته باش نماش بروي يعني هر اگر ببا وشرق شيبه باوركا يعني خون وبرهره اللي حطاني اكون بيجم حطاني يبقى تكيك يبقى هنا و اردوغان قدر بوز عفرين با باش عفرين جيك ارامه بده حزاره برابرن كو جيندن سوريا رافينا هاتنا خبز خا سبارتنا عفرين يعني نه داعش هي نه نصره هي قالوا اردوغان اگر تشتكوسا بك بتشبنجي هذا ايش بك يعني تشما شوا خبدا زلال كرنج جيهان ريكو ايش عفري بك يعني نا اردوغان هيك دجي از دوما شناكم از وي عفودكم تشوجو عفودكم جبرغو نا وقت ايش متى وي عفودكم جبرغو هيزا يكمين او سركا اوغد بيشدو عسكنيه بغو يبجبو اجبروي يعني كين نفرته خاصه يبغو يبجيا يادن طبعا يعني بريو أكرنا باشي أمشي كورسيرم نونتوي وبسرقتي أمريكا أمون سباستكن يعني أمين أوليكوريا وان كره أوليكوريا كبر من جورايا بر مثلا يعني أردوغان بشتي أمين داعش تيكشو وفا أمين هذا كومنت بيفا قرده تيكشون يعني براستي تيخيان وكين نفرته خالص عشان تخاذها بوالا تخاذها حيفا ورا كره يعني دما تخاص درباس رقبه وامريكا رينادوري ما زوني خيره ورد خازا نا تشتوي هنا ترك بحزارات ترك تبع داعش هنا شر مدكن وي خاص تكبت رقي فات داعشي اي ترك بكشينا شلون باش بكشينا هروها قرها امن اوي قلت قصده بسدان سيخوري ويها بون استخباراتي وي اي ترك ميتي ونها رقدبون وي وقت اردوغان خواسته درباز با نا شق جاوي عربو بو جوار الرقي رزقار بكا نا دخواست هاف بيتر جريداي باش بكشينا تيكشو دخواست كي نفرت خو حمون عفرينه باش بكا باشا تا باسك امريكا كر كواليسيون كر تكيليا وكي عفرين حتى نا بيفينديك امريكا را تشبويه قالوا امريكا رد كان رولك بليز اگر سبدو سبا اريشك بيك ورس عفرين يعني بخا اي وك سياسيين اسكان مش بك ام سياسي يعني تكلي تشيل مره جريدون لجريدون لشكري بس بورتو هي يعني جريدون اي بقى اي عفرين وانا هي ليه سياسي حتى انا كوني نقطني باشا هنا شيء دبجن يعني سر داخلين اردوغان بلان تركيا سر عفرين نرازمون خاديار دكن قالوا يعني قرى عسكري يعني وكي امريكا جارانتي ده ويتجر دربوز عفرين نبن هر وك سياسي رونشتن بهرو تشيبو روسيا جي وك تكسكر وتجر دربوز عفرين نوبا لأمد بين سوزي روسيا امبر بي باورناكن باشا كيف لما هناك جدا خازم ربشه هرم كردستان بنرخيلين چونكو وكي دومينو باندور لگلک پرچین کردستان دیکو هرم بگشتی دیکه نه آبادی سر وزیر عراق ل ترکیه داخلی جدن اردوغان برز آبادی تو پیشکرتن او مهک داوی لهرم کردستان چاوا دبینی دو شبش کابینه حکومت هرم بریار دکو انجام رفراندوم بجه مدینه تو چاوا دبینی گلو رفشا بدره چاوا دبینی او سر دوزا کردی بگشتی باندور که چاوا دکه و سر به چاوا دکه او تیشتن کلو بدره چه دبین بله يعني دسبيك انها من روشا كرسان عراق هي برستيج جمهور نيسان فردا وبطيبات 25 ايلول فردا روشا خا يعني وقي 26 درجه هذا جورتن يعني حتى بري دما رفراندوم برستي هيزا كردا العالم جدا بدا قوات كردا عربي قاعدين اسكرن
لیوا ششمونگا برس مسعود کرده ششمونگا مزمو ششمونگا دیروکیه گون نرنی من هن بسدی سالا وی سرورا نقاش کردن ورا دین کردن یعنی عالم يجي جو شيء مكر فرضنا شيء مكر ندم أخويا دم ناتيا يعني حتى أمريكا بيرجو عالم الجيش يرجو حتى بارتي باشوش يرجوتن يعني مخابن صد مخابن كك مس بسرحشكي خاشو يعني وي برياردا يعني بريار فيتوني بريار رافراندوم بريار سرخوبنا دولتك إيش كده الكباش برلمان ده الكبا وده ما أبتدي سالم برلمان سكنية خير سكني يعني برز يوسف محمد سروكي برلمانه قلتنا كرجو دمانتا خلاص دمانتا قديا ما هي دت سال زيادة دونتا هوج قديا بيوستا تروني يعني سروكتي هرمي نش حقتها دمانتا دربوس بو شتى خواستن هرمان خار روني يكسر شو برلمان قرد بيشتي برلمان قرده تديد مهاني سنة ده هيسان ده حزب حفظه بريارة رفراندوم درخص 25 ايلول حتى بري رفراندوم بده رجا بانجا كومبونا برلمان دوكر جبو مشروعية خوب كر مشروعية رفراندوم بكرة ماجيا مشروبان تطلع من جوران حاضر نبو يعني كحاضر نبو نيبه بيقصد بارتي اسلامي فردا اگر ودمه اگر رفراندوم دبس کردن براستی نه و عردی و زدی که دست مشل برزانی چونه کرگو کچیه و شنگال و زمار و مخمور و چونه و نه چونه جبرگو عالم یعنی وقتی گارانتی دو نه به تایبت من وزارت کار در به امریکا جه خواست گو چه مکه ام وقتی هفتن چه اری باشه يعني شباب بانجور لبدك ناو قال ده خمجنيك هي ديسا مثلا ويكمينك رجيم سوري جسارة تقرأ ج قرمست حكومة العراق الحمبر كردا دبكو سبب رجيم سوري جسارة بيو أوي حول بدأ ورا سروا راسا من يعني قلنا الرمن بش ديفا رفراندوم سر خاكر وشاش بو وادهن فيسبي داخلين درخستن هرم كردستان يعني وكيل ليبورين قالوا تم تنات بما رفراندوم داس كراندن تاخير تشيكر بالاساس انها بشتي في رفراندومي وبشتي فاكشينا بيشمرجي ينكا اشكاكو وهروا بيشمرجي بدكي الجخان سوري وشنغالي وباشكشن يعني هيبتا كردا تيكشو راستي بشتي بينها يوكي از جورد بجم او جون الريمن وك بيمارك هذا وك من بيمارك دزينا بين تركيا وإيران تشيبو يعني فرا حشد الشعبي وإيش كربوك بقى فرا حكومة هرم كردستان وقرص بزعيب بقى أمد آسایی أمد دربازی آخا سوری هروها مر عفرینشی یعنی دمک باندور آخا تا اثر عفرینشی یعنی اره دما شرک کوبانیه راسته من گروبک پیشمرگه 150 پیشمرگه ها کوبانیه لبخوا وک مورالک دا گلان مورالک دا کردا اره گروبک بچوک بو لی مورال دا آنها ودمج حتى امريكا باش تسكني عالم باش تسكني لانها قالك باش تنسكن خيرها شاشكر براسي شاشبنا كما زمو في شاشبونه نا حتى باندورا خدا سلام عفرنيجي جبرجو جاوه تركا سوربون جاوه حشد شعبي سوربو جاوه رجيمي سوربون جاوه امن حتى عبادي سوربون دمك كرد ضعيفا سلوي اساسي عند بين باندورا خدا سلمشي باشه مادام ابقاس همي جاو سوركي بونا پر بکنی دوی کرد چه بکن کردین سوریه ترکیه عراق و ایران دوی چه بکن دم او دبینن او هر چهار دولت دیگهجن هفدو تبی کو پر جدانه دیگهجن هفدو دوی کرد چه بکن پر کنی يعني وك بريا أكرنا بانجاك مش حمو من برادر كردان هنا حرشة برشة كردستانه يعني دمك وديت شوا من ده دشمن هفدبون هيروش بو كردا بون ياك بون دوست هفده يعني حتى الرجيم من كردستان داگر کرنه پرچه کرنه و هفته سوریه و ایران و ترکیه و عراقه حتی بری نها ما که دشمنی هفته بون ایرش هفته کرن آنها بونه یک دمک هم بر وانشیش متى خواستن جی وقت گله کرد حرچه پرچه ابجی ببینی یک
يعني فا ديسا دبارات كن بريا كنا واسر حشكيه بريز مسعود يعني نجده نا تشقو بانك دكن سياسه مدار حتى برشي كردستان بانكو يكبونا كردات كن بانكو كونغرا نتويد كن حمو باردي بشار بن حمو باردي بن اري ثاني باردي بدك العراق بن نا ام دخوازن او بريا من بانكا مشوي بريز مسعود را او يستروكك او راي دورك رز حرمت جيارجي بنا بس با يعني واسع حشكي خب برده كونغرو ناكو تدو تشيبا ام دسه وقتك دسه يبدا ام بشي دشمن بسكن يه اريش متكد ذات التجاره ام كرت اريش كسينوكن ام بر دفاع خوش بكن باشه برس سلمان جعفر ام پرس پوسیت دکن کو تو دو برنامه کردویزیون دا یا دنگ امریکا دا بیشتر بوی گلکس پاس سرچاوا سپاس